Le nhlangano yakwaSwaga namuhla ihlangene nemalunga ebhodi kubuketa ukuthi ebudzeni beminyaka ngabe kusebenze kanjani. And we will continue to be a visible force and we will continue to advocate. We've also, in terms of achievement, deepened our digital outreach. Our online platforms have been very active. We've been able to spread messages on prevention, empowerment, and also speaking to some of the activities that we are doing as an organization. So people who are on the social media have actually witnessed that. Ngekusho kwasihlalo webhodi yakwaSwaga Senzo Hlatshwako uvetile ukuthi akukabi ngomnyaka lomuhle ekusebenteni kwabo ekakhulukati etindzabeni tetimali njengoba neMelika yachaza ukuthi ayisakhoni kubasekela nangetimali. Sesitobika-ke kule AGM ukuthi-ke kulo mnyaka lo kunetinto letisithikabedile njengenhlangano kufaka ekhathi ukuthi amakuncipha letimali kwasekubitana labasisebentelako staff sethu sisinciphise kwaba khona emaswati lalahlekelwa ngumsebenzi. Kodwa-ke noma kunjalo kunetinto letinkulu lesibona tibe impumelelo. Sikhonile ukuchubeka siye emimangweni kulo mnyaka siyosita imimango nemiphakathi ngekufaka lwati ngendzaba tekuhlukuhlekana nekukuvikela. Sikhonile futhi ngekubambisana nebemthetho letinkantolo ngemacala lesiwabonile lentekako eveni. Sakhona-ke ukuthi-ke siwakhulumele nemaswati langakhona ukutikhulumela. Umuntu-ke akabonge abonge kuwe emaswati ukuthi solo emaswati ayamemukela Swaga, uye emiphakathi wakhuluma ngaSwaga bayemukela, uye emasontweni, uya kuhulumende ikakhulu litiko leliphini landvunankulu. Ngibona labasibambisa kakhulu naletinye-ke tinhlangano lesibambisana nato letingekho phasi kwahulumende phasi kwakakhango. Sibonga nje lokuthi-ke lo mnyaka bekunene sitowuhalalisa noma kube netinkinga kodwa siyasho ukuthi nempumelelo sibe nayo singiSwaga kulo mnyaka. Hlatshwako uvetile ukuthi kepha-ke bakhonile noko kuchubeka basebente balekelele sona-ke sive noma behle kuba netingcinamba nje. NginguNhlanhla Thwala etindzabeni te-channel yeMaswati kaManzini.